munywani wanje yabasa kutwagitaho agamajingo ngabutosha uko tuyenda kumanya okongera abwenje tukajya mu express tutukubasa ku manyisha then tukagumizamu tukagenda pana tukumanyisa tukushobora enshonga ogicenga bamwe umurimwe nababine impaka zibakuteza hazaze impaka nimbandi yakuziramura nabandi nibebuza kweri erijoba habaho ki nani mandi yakuhereza byona nka Sky Express butosha umuhereza ndi izedi omwishikatwa karangi gambirine wenyini umwana w'abakama erijoba enshongeze DRC Congo enshonga na M23 za chenjero misho enshonga za serikali mwene Rwanda etwene hakana ngo teine mukono omu M23 hata wajireyo ebaruhi bahandisha UN Security Council bayitera musumaro mu kigere batakukimanya mbwene byabazo mu maju abahinjo muri India bagarramo kwe karakasa banyuma yo gutekereza n'ibya government beshazireho kandi abakakora mu Iraq Ukraine netonzia banyuma ko twara vidika kandi bayakwasana inshonge zindi abo serikali hati ibesherekere naho bari mu ndaki aba Hamas babanywero mbazi Israel egenza raidingirwaro yabasharaho yashanga bingi bona nibeshereko mu irwaro rumwe ngabashaho nibeta bashaho kandi batarubo n'abahamba bamwe bamanyire aba Hamas ibo kubabika mwene Israel ekikwekoto cyayo twasire ku yildinga abahudhi muri Yemen n'abahekera bakwasamani bayima kutera mato abraga America nagandi Pakistan nayo ekiremerwe kuforminga government bacho baremerwe kote bagize mwa mutakwesotinga akaruru ko twakashaza muri rasa zarugiremo mwene kwatwa hobo obwire mwesotinge maze ku raising numbers cyastari yecho mwaremerwa akaruru tukagarikemo turokukagenda ibyo na mu Sky Express nanye izedi omushikatwa karangi gamirine wenyini Sky Express show nyenda kutangirira mazima enshonga za DRC Democratic Republic of Congo na nabahekera ba M23 movement nazachikwata iguru na hansi nibetera barumba baraza mweno miryebi abantu bakirambe karakasa oguni murundi omu government omu kibuga kya Goma bakuresisting against the foreign embassies nabagira ezi offices za EU za European Union offices za embassies za mahanga ganda gaheru ya United States of America na Ghana Belgium tine chokozere anshonga zabo nabahekera kuno nuburekano bakora kumbe sorry abantu abutosha bayino barugenderamu nabafa omuhendo ngo ayicengera kufa M23 na icengera kurumba hati majyango wabwenki abantu M23 necweka kuya akatabanguka abahekera ba M23 bagarukiremo na government ya Congo muri Eastern North Kivu province mbwen M23 necweka no abantu barase kwaburira ebichweke ebe byetoriye nasake bayomba jere mu Rugoma abinji tokikayo kwa kwanu bagenda abahekera banyiga babatera mu nkekizuka abo baferaho abinji bagenzere controller bayisize mu ka video kabereka kakayita mu ngabakaraba abinji
bagenzere niba kora ekikweta camps omuhanda iba kwikawateko camps bambe namjani muzire bari screen nawo camps ababona nabo kwiruka ngo mu kibuga sake barukugenda kuzo mu rugoma agataho ariko mutazi abernishatu kuruga umurembo rwa sake kuzo muri Goma tawo ni nkurere mu North Kivu province abahe gachion geyongera amani gachion geyongera enforcement gakwatanisa n'aba sadaka ni Southern African Development Community eji ikabasa kuba approved omusamiti eyabere Namibia omwako gwahwire mu kwa katano bichiriza n'amahanga 13 ba combining forces zibasa kuzo mu Kongo bakore omukago gwa SADC ngo Southern African Development Community wase kukiteka yihe regendere zo mu Kongo ritayango rwanda sabahita ba M23 bwanyuma yo kureba ngo bahe abasirikare ba Kongo tubaraye basize bonka abahitira bakina man kwakuza korecho bakareba ngo Rwanda ne yongera enforcement omahega M23 hako bahitira bonka tubakabasize Kongo nkihanga konka Rwanda naye agumana iteka yo mukono guri invisible na hereze Rwanda so kibashikire yatakane ne gita yone namahe ga RPF kiamaze ne gita amahe mwen omukago gwa agamahanga gona bokwite yo mu Southern region ga gita mahanga 13 na gandi gakora amahaga gagasindika mu rembo ajangu kuyuko 12 ogumwako gwahwire bataye kurwana mpaka okwi12 ko mwako mwene bakaba mandated for 1 year carrying out operations na wobo rijiro barije kwita abasirikare bashatu bakabayitayo na bayinjaringa abantu bashatu bisire babiri bayinjaringa bashatu nabo bakiyomba form muhendo nkogo M23 ejuize risho hati M23 negira ngwitwe tukabe nturaza konkani mu kutankura mukatinkura mwen spokesperson wabo wazati agamahe agasadaka na nagana ko gitiramu ga wazarendo akobine muna force ya wazarendo nayo na namahe gasadaka ako kwigitira mu Kongo akagita namahe government gatsindikire missiles ninga shebu kompora gatsindikire kompora byatera ombesi yitu kandi bakabitira muna nabatuze abaturage abatine mushango mwene to kutukuba toja ngo tushame tubirijeho kandi mutu provokinga mwene to tine shitura echine chiri kwantu wakora okwiya ku retaliatinga turi retaliate ntimaso kugarra yo murro umuntu yakora kubi okenda ngo mugaruruze hazombukambo that is retaliation no murujungu mwene amahega M23 gagarire yo ebizuka gatera base yabasadaka yenyineji gasa kwita abantu babiri nabantu bashatu basa kuito basa kufuna ovune government ya Rwanda yona hati neche hakana ngutera responsible omurtaroro kwasa kuteka mu omukono konkateji kiza kandi cyahinduka banyuma ya Rwanda kwitera umusumari Rwanda na Kongo bakabetume na omu Addis Ababa baza yo kugira ngo officials ba Rwanda na officials ba Kongo bashitame baganira nshonga za M23 na government ya Kongo. Rwanda erekera okuteka mu mukono Kongo na yerekera kwachuzinga Rwanda mwene mwana munyanga abanyarwanda aba Rwanda timu mukuteka mu M23 man muje tuzeganira batwara Lorenzo yaza kuba nuwe yaba mediator. Lorenzo no president wa Angola baba mediator kugira ngo babase kumaraho urutaro ruringa cyo kweta ceasefire bemereze everyone so bemereze akanyoragano ka Kongo nabahica ba M23 kuba rigiremo Addis Ababa bija batikirizine ekibe kituye Rwanda no kwe defendinga kugira ngo yoteri mu kavuyaka Kongo na yeno kuhereza bwa mushija kugira ngo nimo mukureta buvuyobo
haza Lorenzo Nkangura na ba presidents abandi babaruho kugira ngo batereze nshongezi bikirizane enshongo kuzirana ukoko konkare kati turekeraho kutubona bonesa abaturage ako abaturage imtwari 13 n'icyo kabona bahungire itakari yasigaraho mwene muyegararuza kandi bwase bwira abatusi nibeyongera umuhendo mu North Kivu nibarugankahi hona shaba kutuse bari mu North Kivu boko batakuzara munonga abo kweyongera bona nibarugankahi mwene tonka government ya Congo ntekateka ngo Rwanda numusindika n'abantu bije batora amataka g'abantu abakuhungamo kwena umukore community y'abatutsi abandi inda kwisa kugira ngo M23 tubahekera ningashi tubahekera abatutsi bonka te combined harimo nk'abatwa harimo n'abandi abaturage ba Congo M23 n'ekibina nango harimo n'abanyayuganda abandi kinyore tinza kukikushereka M23 harimo n'abanyayuganda nabo n'abahekera ba M23 mwene twarijyango n'abatutsi bonka konka wenchi Congo na yachuzinga Rwanda niyetire omani kugira ngo egumenetere kwaza kugera kuza kureba bati bashanga hinazure uniform y'amahega Rwanda M23 kantumanya uniform yayo kandi giyo kana yaba amahega Rwanda ya Rwankahi kuza kuchondoza ngwejo ba commanders ba mahega Rwanda babize ku traininga ninga babizire kureta nko kugobundi ninga kwakira nkamakuru mu intelligence ya Congo kwegamba mwenebyo tena kubendia ndiyo ni yachuzinga Rwanda kugira ngo niyo etikute ko mukono omuga M23 konkati Rwanda ejenzere ya korensho bi ya man munonga yetera musumaro mu kigere Rwanda ejenzere handikira UN Security Council ebaruha yajeti nyaburamu UN amahe agum assistance ya military assistance yimu kwetera government ya Congo na za drones za China ezeli nereta Congo ito tuturi more secure nazo babu ya Rwanda maze mutebizo tore hashimwe ito kantu bitwara Congo kurwana sawa hekera kandi mu Rwanda muhandika muti baruha yo kugira ngo drones zezi na assistance ya military twereza aba Congo imwe ne bakwatira honkai kamuru Rwanda kamagize ngo imwe sovereign karamufa sovereign security ya Rwanda mwene hat Congo uyu mwe cyaba kwatira honkai kantu gamba kinami ito kantu jirangwiwe wawo yicumu toshime kwa no gamba akinami twagamba akinami itwandumango muhoro na nijoro nibyakurugayo byekarakasa konka shiwi cyumoterire wabitahamuta Rwanda tinyaburamwe kumukongera security y'amano mu Congo bwanyimaho ekayaturaganise gunenda kwiza ku invading Rwanda ngo hambe Rwanda gitere mwenu mwaye kwipinga Congo nebe Rwanda sebinde bisya na nenyonyezo kutera za fighter jets Congo ne basa kwija kweshunshuna itange kandi kurwana kurwana site Rwanda nkihanga mweniti for sovereignty security status quo sema kwantu cyo waringa Rwanda at all measures kureba ngo tuwabasa kufuna any threats kurugumuru Congo niye nshonga bwenchi twahandika tukajangu UN Security Council mu mandating regulation na limits ahabwa nsema kwereza Congo na China mu gigambire ndaka korete inyunyezo akwa Congo nebe hazambuki biturana bituhayira nibasa kwiza kutukora kabi eshayona yitonga Rwanda twatina bwecho ni nshonga twahandikire baruha Bueno botaro mwena ati bajanga hatu Rwanda kama itero musumaro mugenda mu kirebe nshino kubareba kama yeshwaza burijo kanumwe mwe hakana hati echonka indirect mugezi nchanchi manyisa ngone yatina hati ya mango mahega yokusinika umuri M23 nabwo ka defeated in large numbers babaterem losing amahe kante kwenda ku losing konko yaye kwasa yajangwebyo titukubihandika on behalf of M23 ntubihandika on behalf of Rwanda as a sovereign state mwene kutoa turiyao
omurugoma ine chai chenyonyi Rwanda Congo intelligence na mahebona choosing Rwanda mwene ba achuzinga omurinyankore ntimanyisa oku hati nko nchikwete job macheta chi achoosing ni runyankore okuchora mushango no kuramura mwene to choose is ni nko kugamba ngunanka okujunana kono ojunana nkananka mwene hati bayano bajunana government ya Rwanda kuba niya kosa drone ekatera passenger plane yeri ashaichenyonyi hiyo murugoma hati majango burumbaganyi Rwanda ne yabukora M23 tayine capacity yo kuteza drone ekatera nyonyi yabutosha etari yo kurwana sana ngoje ngwatera fighter jet it's okay kongo kutera passenger plane Rwanda kama yishunshuna UN yaga right hand iko echikuraba Rwanda kujanga mwana mangu tumberum konka mwana mangu muri behind this attack mwakwa mwachirebere mwakwiza kuchireba agango makuru kurugo mu Kongo. The attack reportedly damaged a civilian aircraft at the airport in the strategic eastern city of Goma. Tensions between Kinshasa and Kigali continue to grow despite a recent meeting in Addis Ababa, Ethiopia, to try and defuse the situation. Both sides accuse each other of supporting armed groups based in the eastern DRC. The US recently condemned the violence in the east as concerns grow over a direct confrontation between the two countries. Meanwhile, Rwanda has written to the UN Security Council objecting to its plan to support a military deployment by Southern African nations in eastern DRC. That the troops from the Southern Africa Development Community have already been engaged in battles, fighting alongside the DRC army, at the positions of the M23 rebels in areas around a town known as Sake, that is about 23 kilometers from the eastern city of Goma. And last month we had a statement from the spokesperson of the M23 rebel group saying that they were condemning the attacks against their positions by Congolese forces and the troops from SADC, and they said that the troops from SADC were firing heavy artillery at their positions and areas that were inhabited by civilians, and they will be left with no option but to carry out retaliatory attacks at the source of those attacks. And we just heard last week that 2 soldiers from South Africa were killed and 3 others were injured after a bomb landed at their military base in eastern DRC. And the Congolese government has said that bomb... UN experts say that they have solid evidence that Rwanda actively supports the M23. Kigali denies this. On Monday, Rwanda rebuffed US calls for the withdrawal of troops and missile systems from DR Congo, saying that they threatened the lives of civilians in the region. Kigali says that it will do what it takes to ensure its own security. Express show nyenda kusima iwe na hori no rebera Richard kurgo mu Somalia ni webere munonga kwa no kunda Sky Express show gumizao na ndo kumanya ikufa kuno na Somalia beno cha pampora nako tukora tucho na nabantu buri mubona ahari UN experts bajirangu tuafuna critical evidence kujangu Rwanda niyo ere behind M23 rechegumana ihakana abwe barheji ebintu bindi twabasa kubidisclosinga kuja mu bicenge kwa kurugira nshonga ziyaha twarebera cumwe nguyayitera umusumaro mu kigeri mwene yo UN yarabura Rwanda nguyetware ejira kurjemu no kucireba wano manano za kuremera mu nshonga za Kongo muri India bena twatara Sky Express mkuzizenye mwazyo abahinji omukwekarakasa bashaziremu ba government yargayo ahabwo babwinji kureba abahinji ba India bayekarakasa ahiguru munonga mwene yagirengo reka tusitama hansi na farmers unions then tuwase kutensa
turebe ebigenderwa byanyu na nebyitu babahereza government yabahereza amatsiko government bahira amatsiko umuganisha kwete subi ya kora nshonga zabo mwene nga government Minister of Industry of Commerce and Industry omuri India yastama na Minister of Agriculture na n'abahingi aba hawukuba abahingi bo babebine mbenda MSP minimum support price ejo emhendo ekunjira ningashi ekuditamininga abihingwa kubikuguzibwa barikwenda pensions z'aba farmers unions kandi barikwenda ngo bakwate contract yo kubasa kugira ngo baguze government ebihingwe bavuga ngo obuchiko bundi ningashi companies azindi kizukwija omuyihanga yabo ya India kugura ebihingwa byabo babasera munonga babita kandi cost of production kuna hansi mu kugura amashita gariye yiguru kuteko mu tractor kuhingisa kugura imbazi yo kufuhiriza erya yiguru hati webihingwa kwa kubihamu basasura kasente kake government bagigambire kuyakare 2021 yayanga yagumana eteka matwe biti yateka ebitomu matu mbwenu abahingi bajango nede katwe karakasi kuba biko mu ijuba lya mushanju baba stamisa bayeta mwene bakoringa off protest bayemereza kesharingo kubashtamene nabo government yabagira ati nyowe itonka government twaza kubahereza 5-year contract to regularizing MSPs minimum support price emukwana muhenda yebihingwa byanyu kandi tutekaho ekibina bina in respective crops mbihingwa mbikuhinga mbikushu exportinga tuwase kuba nkitonka government tubenito twabigura farmers unions ababeyi mukwenderaho then itonka government ebe bubovunanizwa bwitu kureba kutwaguza abantu baheru ngotyo nico twabentwenda akwapo nijo mujyangu mwenu edebe yebihimba gura mtware ebiri kunga kutukuzaguza bara kwiza kutuguraho bayangwite edebe yebihimba nitujugura sinje mutwaro gumwene chweka banga kubigura kandi ko kwawaza kudebesa babigura bigenda mwenu tuza kwikiriza ebyo kwa government mwana mwabani mumuyizire ngo edebe yebihimba bagiguruza mtware ebiri ekikosa nyonko muhinje niza kwija nshange government ndukuguze yitwa nk'abahingi ntwakuheza farmers union ekibina kito kitukutana na ombahingi ebikwate ebiguze government hata government ko wagize minimum support price edebe ne kweri mtware ebiri ebihimba hati ngo government tine ko gambira umuhingi utinyora ko gura gumwe necwe kapani akwa government ni wagitireho atabahingi nje kibinira amagezo muri India mbagira ngwitu tutkwenda support yanyu kugira ngo you will only legalize and with guarantee minimum support price yimenga government mucheyihiremu mwantwenda you government through your unions ngo buchiko bwanyu obwa NCCF na NAFED ekikora ahabutare byobuhingwa na nabwinde bukora consumers nabinde bukora consumers federation NCCF bibasa kwijira bitugure hebihingwa ebi aho kwa minimum price nimwe ngo mugitireho muri mwaburi buchiko bwa government kugira ngo nibwo bugura then bwo buronda katare omunsi yona buguze itonka abahingi kuno ndoto bafune kitu omehendo ndoto waganyirwamo then imwe mbeni mwafa nabyo kubirondera butari kubishokoza government eti ntokore kintu echo etkonka ntwenda bihingwa bitano byonka engano na nebindi ebane minjiremo kwamaze kubagambira abahingi ngumanze muije bayitera kahama tugere tubiganiremo tugarukiye government bajya nkare government wahurire byanyu katugere twaza tweshwizime twetera ubuhama then tugarukiye tutere toki ombintu ebera nabakugubitu ombyo butare kubaje kubireba jango hati government aza kutusinga ubwenge yihamwe bihingwa bitano byonka hari umupamba hari mwengano ashe bihinde bihingwa nyomo muhingi w'ubusaza neza kuzanga yi ekibanza ngo busaza bene mango yasi 10
haguruka y'ebitoke nyo w'ebitoke niza kuzanka hi mwena abahingi banyangupana ebihingwa byone bitkumanya ngo exportinga majare ebihingwa 23 byona government ebiteke omuchandiko eki kibe contract mu myaka 5 yabo contract bakonda kutuhereza babe contract ebihingwa 23 byona bihuireyo tutukwenda kuyama ebihingwa bitano byonga mwene bachastari yecho kubagambira government ngo ngito katubagambira ebihingwa bingahi ngo nambwe ntwaragira cotton union ekwasaganye yokuguraho pamba mwene union zimwe na farmers union abakugita mu kibina cyo kuhinga pamba mbene muguza cotton union ya government niya mwene baguraho pamba ahabeika betwikirizine yimwe nkabahingi na nitwe bajya ngo tukwena pamba yonka nitwenda byone bihingwa government byagizumbisya Shwarem Singh Panda nwakurura abahingi bona muri India yagira ati government measures zenenda kuteka no bushonshoreke bene benda kutsiba katambara misho twama kwicererezeri arita bakwendera abagomba twara honkemwe batukiza magezi mwende kazona batakwenda zona twekarakase mpaka tugariche mu rugendo mpaka mu kibuga New Delhi tubugana na Prime Minister Modi tubase kwechizira kagitu agango makuru. The proposal was offered during a meeting between the protesting farmer leaders and 3 union ministers on Sunday night. The farmers have also demanded that they should be allowed to hold peaceful march to Delhi and that Punjab-Haryana borders should be opened for them. The problem lies with this government's intentions. If they had good intentions, they would have never brought such a proposal. Now, according to the proposal that was offered to the farmers, government cooperative agencies, including the NCCF, will now procure maize in 3 pulses, arhar, urad and moong, and the Cotton Corporation of India will procure cotton produce after the MSP is decided upon by the government committee. For this, the farmers in these agencies will get into a legal contract of 5 years. Farmer leaders say that the proposal is one of contract farming in the name of diversification, adding that it will only benefit those farmers who diversify from paddy. Earlier on Monday, the Samyukta Kisan Morcha, which is not part of the march to Delhi, rejected the centre's offer, saying it seeks to divert and dilute the farmers' demands for MSP. The Samyukta Kisan Morcha, spearheaded by the year-long agitation ending in 2021, where thousands of farmers camped outside Delhi borders for months before the government finally accepted their demands. Sky Express Show yenda kutangira yo mugenzi wanje akwenda kuba noyenda kumanya kandi akweyongera ahabwenje ngabujya ndo kumanya n'intandikiro yo bwenje ngabutoshe ndi ize dio mushikatwa nyengomizamo nyengufaro misho mbwen abahama so muri Israel order wa Israel na Gaza ndwatije misho Gaza bwanyuma yokora yokwe kushinshuna ekatera Israel kagarro murro yataka kubatera abahekera ba Gaza bakoze ubukoromoni bwona bokubasa kwishereka amahega Israel nibatera camps nibaraba bahekera tokwayo nibebuza barinkai mwene bari Sky Express wiki ya hwiringa kureta 5 ibarigire kufuna Rafa nerembo uri umuchoka cha Gaza ryo southern Gaza mwenu Rafa ni nkaste niyo state ryo southern Gaza Rafa ejo noho abantu bona ibabeni birukangira camps ni hibizwe ziri hakuba ariyo ekitongore ekikuhereza abantu ubuyambi nicyo kibenchereza emere ebyo kunywa na nebindi mbwenu Israel keze kora investigation zayo yashanga ngo omuri Rafa ahans yekibuga cha Rafa harimo emikutu
tinga mu nyankore mukutuba tuchete ki konkani nyana muzima ya tanos endachi yes endachi zaziri endachi jobu na wori nyankore wa murimo mwenu omuri Rafa bakaza kushanga investigation za Israel zayoreka ngujangu ekibuga cyono cya Rafa aba Hamas bakatwara karobwire bwabo batimbe ndachi ahanse ekibuga cya Rafa yokobe no yija wemerera headquarters za UN ekibine cy'ikwereza ubuyambi utakumanya ngo hansi aba Hamas bo bayone baraba muntu bagenda bakora ibikwekweto endache zibezine imihanda emwe kufumukira omarwaro ezindi zikufumukira mu office z'amani nkeza UN bakumanya ngo izo itakwasa kuzayo kuba maze kufuna endachi bashanga base ya communication zone zabahekera abantu huzuri endachi mikutu nezigenda nezimwe zikano mboda ya Gaza na Egypt ezimwe zitaha muri Egypt ezindi zitaha nezigenda paka no West Bank zabahansi ya Israel bagira nkare bakije bakwatira mu kamando omwe waba Hamas ya admitinga kugira ngo nemikutu nebe communication base bajimara mwene yo Israel kaje ngo ndwa kurumba Rafa mpaka tujitere ntuenda kuteya Rafa konkensi yona yaguka yaita Israel ngo Israel twesize munonga warebo warenzya enkaro rwiji ukasindika chikompana ngo nechi omuri Rafa ukatera batuze ensi yona no kureba ko yekera kore Benjamin Netanyahu prime minister wa Israel yajeti mureka kuntinisiriza tine kimurankore nyowe abanje ba Israel bano batera bakafa kamutaka je mukagira ngo bahekera bagaza mwamwe kafutere chikomporo muri Israel ntwa kubareba ninga mama kwita mahe ga Israel ntwa kubareba habwenchi ni mwenda kuntangira nyonyenka mwana mujangu nyonsi zinga fire ncanchi manyisa ngo mugira ngortaro Israel bene roye yare mortaro bene bajhangura ngombi afayo abayudaya tubirikiza abafirisuti kubasa kubahangura nibenda batere abagaza batere Gaza yona bagisangura map tokwenda mu Palestine wena kusigara munga Gaza kugumaneja mu Palestine state no ekito Israel itakwenda kuchura tekwenda kura mu Israel it's a state tokwenda kuchura shimwe mbajangu mwene itoka tukore entekateka zitu to evacuate no kuyamu abantu mwene no kuyabantu omuchweka kwa twaro mukindi mwene Israel exenkara mu Gaza kana mu kibuga cya Rafa abantu baburijo civilians abinji niho bari mbwene icyo tuyo tukore entekateka yitu plan yitu tutwenda kujibagambira kugira ngo bahekera batamanya ekitukora sawo konkita tuyo tukora evacuation plan yo kuya mu civilians omuri Rafa then abasigaremu ntumanga ngo bahekera tubaterera kimwe completely tuba wiping off tutwenda kuzanazana ngwecho namwenda kuchikora ryari baja ngwite ntweraganisa Ramadan atakatandishire esibo cy'abasalamu takatache cha Ramadan ntwenda kwa twahereza kandi Ramadan neba expected kwane tandikwa 2011 kwa kashatu ogumwezo gwo yongwa kutahamu 2011 ninjana wewe netandikoba so mwena tubehire time frame ejo kwa kwezi evacuation yaba civilians kandi batira bahekera bona baba herzaho orisibo cha Ramadan sakatandikire mwene ko bari yaho mu cyo cya nyamazyo investigations baba tipinjiraho mu mayanya buramwe muronzira bahekera tumo kumanya yibare kumuhagira mutano yabo abinji bayisereka umukibuga cya Khan Yunus ngunkaki ngumugenda muri abirwaro erwa kwita Arnasa umukibuga umuremo cya mu town ya Khan Yunus abahekera bona ntibatura otaro IDF New Israel Defense Forces yirukanga yagenda omuri Rafa mu kibuga ningashi mu town ya Khan Yunus omuyirwara rero yarumba kerumbere abahekera aba Hamas bihamashanyarazi zigirwa rero yona pe gadzikiza kubira hewa mashanyarazi Israel
ya responding mangu amashanyarazi garigiraho kaza generator kwa gitiraho nayo yayanga mwene Israel shekozire yatumisa generator yayo yajivuga motoka ya generator ya powering irwaro ryona konka omukunda maho bate mwiri mogo amashanyarazi garigiraho umugarukaho abantu nyamwingi baruferiremo omwirwaro rero hata mahe gagira ngo abahamasi abo kurebera aho ngo bisira abantu ito kutwicyencenje mu kigali tuti aboja ngo abahamasi bire bambega babo omwirwaro romu in fact bine bambega kuyaho no masqueraders abahamasi kibakozire bakazo mwirwaro ya Arnasa bayohindura bashaho kubera bashanga job or Dr. Job yes daga ya kurganeri joba ninye Dr. Ize ninye nabere Dr. Job konkande Ize di umuhekera atwara izina rya Job ajwara koti yebushaho kana gumana gambira Job inza gumana intambara ni bonani ndo wagurura mushaho ni meno maragurura konka mpaka intambara mu word kori kigamba ngo niyo kuragura nyoti nkuragurura no wasiburense mu karesebo mwene bakwasira batuze abaturage babateka under captiveness abahekera abantu bahundika bashaho abamwe mwene hata niwe nko musirikare wa IDF wa Israel bamakutaho mwirwaro ukashanga omushaho no muramuse kurunje uti oto yes Dr. Job no gamba chi Dr. Job oriyo Dr. Richard oriyo kumbe oyo no gamba no we no muhekera sinzigu utakumumanya mwendo antujamba bahekera bariyo atapana bashita bakarebo kamugomu ati nangwa karmo moyo yagenda ati ninga shakubuzabuza waremeraho ayitorora nkaha akire mundu yero sayirensa akufutira kwita bakunaga hati investigations bakoze raid no kurumbira hamwe mukono gumwe irwaro rero bakarasharaho bakwasira abantu 10 abantu 10 babahekera benyini ba identify injira n'abahekera kandi bakabashanga harabona nabo kutebereza kuba bahekera bashangira byo kurwanisa byona omumotoka ezibezetoriraho n'irwaro ya Arnasa kandi motoka nizahindukire kuriya kurwo mu kibuga yeceruguru ezibene barunda bakamabazo birukangire bakabakwata mu kibuga cya Kibuz kandi bakabafuna yo umuhambo omwe wa Israel amahega hamaso wa bibire bambe bahambire beba museresho mu irwaro rero umuhambe yayatinyaburamwe abantu bitubona mwegendeseza amatateri irwaro mu kartansi abahamba bingi bona bari mu irwaro mu ntibatukumire konganyo tingi manye batukumire buri mwaka muteka kweye ngweye yabatwara baroke boxi basangire boxes rum buri box na beri izina ryo muntu wa Israel bahambire ekimanye sambu abingi bona bari mu irwaro rero Israel ejetinza kufa no muntu mpaka imo kugira ngo rafa tutagitera mwaka tureba agargo makuru زي ما انتم شايفين وصلت حالات من الظهرة مشان الحضر اوكي تعال وين يلا تفضل هنا
تعالوا يا شباب تعالوا يا شباب بالراحة يا شيخ بالراحة Express show Sky Express show ninda kutangira iyo mwena ayo nareba aho kuturebera hona dasa sugumeno jango ryo muri kihangara niwe kaja mushana muri kihangara uko nakora musya ahebwa Vian Washington no jango ryo muri beguri ka mwenje wewe mnonga Didas ni wori umukataba rushere ni wori yoko n'abandi bona bana kurebera amikutu yito ya Facebook n'abandi abata commentinga kunkani mani mbagamba munongo abahuzi nibo bahekera aba Yemen aberisize karisorisho aberisize karungu yo kubona bonesa ebyebushubuzi bya Israel umukurabe w'umushwezi canal mwene banyuma ho America yakakora strikes yatera abahuzi kana mu kiro cya nyamazyo eronki injire ya tangira abahuzi kutera emere zo bushubuze za UK mwene abahuzi tubakomaho erizoba ya sare nuwo magambo kagambe wabahekera abahuzi muri Yemen azatitwe tukoze kwete kitu twaronkinga atkantu akora targets kureba ngo America twakutera sumagiza nanaga n'amahanga agakureberama mizaha aga Red Sea ntwagumizamu nemehingo eitwa atiroho ari Israel bomba jiranga twakwende ryato ryona ry'ubushubuzi kushara mu Red Sea Yemen haroka one rwo mu Gulf of Eden orokwambuka mu Red Sea haroka pate kabaka contractinga higwa kufundanira haziba kufundanira kunere Djibouti mu Africa kandi kunu yahanseri muri Yemen mu Western Yemen hata bahita hori bakusinzira kunu mwene akantu ako ngakare kagufu munonga umugere gwa Red Sea ekikiya cya Red Sea nchachiroho obwire buke mwene niyo dangerous spot yamato gora kurabiraho aboja ngo ambushes zone nizitira kuba ziri mubaheta Bab al-Mandeb Strait ogomwanya abahuzi nibasindira makanda go kubona bonesa niyo kusinzira gakatera mato gona gokora byamu yebusuzi mu Red Sea mwene nyomazo batire vessels zibiri za America emwe bazengu batagetingire ezemeri z'aba America zikora rugambo na neza z'aba United Kingdom bagira ngo tutire emwe bakweta si champion y'aba America bataza kwehakana nkanto kakatwatere ndize bakweta Navis Fortuna zora tuzitire tukosa navo missiles twazitera hatu Red Sea Egypt yo kurebera ne nego munonga kwa Egypt kuriya canals Suez Canal channel zaizo kushobora kuzomba Mediterranean Sea Egypt nye controllinga ebenefuna mo $10 million per year konkezo hata ingambara kuyortaro ruzwarko rwa Israel na Hamas abahudu bakiza ngo barwana na Hamas ngo ba Israel bargomora Hamas kutera ba Gaza bachendize sente zaho agango makuru With the help of God Almighty, the naval forces of the Yemeni armed forces carried out 2 qualitative military operations in which they targeted 2 American ships in the Gulf of Aden. The first was Sea Champion and the other was the Navis Fortuna. The targeting was carried out with a number of appropriate naval missiles and the hits were accurate and direct, thanks to God. Now, according to the rebel group, in one of the attacks, missiles damaged Belize flagged ship, forcing the crew to abandon the vessel. The vessel was said to be traveling through the Bab al-Mandeb Strait that connects the Red Sea and the Gulf of Aden, while another ship reportedly came twice under attack in the Gulf of Aden. This recent attack carried out by the rebel group has brought the total number of attacks on 4 to 4 only in the last 24 hours.
including one targeting a British ship which resulted in its complete sinking, and one targeting a US MQ-9 drone near the Red Sea port city of Hodeidah. Although, according to reports, the Pentagon is still quote-unquote investigating the cause of a crashed American military surveillance drone off the coast of Yemen. Meanwhile, the US military says it is conducting new airstrikes targeting the rebels, including one that targeted the first Houthi underwater drone seen since the rebels began launching attacks on international shipping in November. Sky Express Show nyina kutangirira iwe achirina Reeba ezo nizo nshonga nazo zikiryo kwa Houthi bayemba punishinga konka Israel regardless of what yene cyongera kutera kimwe Hamas kandi enda kubatera ngo wipinge bamareho nyina kuvanjura ba Global Anti-Corruption Initiative Limited. Global Anti-Corruption Initiative Limited aba kine kitongore ekikora mishango nkeyoburi bwenguzi ne kora mishango ere criminal mishango ya domestic yomuka naneje mishango etuyire mu court bagumamba kubuzabuza muramuzina kumana yongeze mishango gwawe na yongeza yo wabekwata ubasa kumaraho ekizibecho mba kugira ngo nibaronda abakozi abarokora office zabo amurimbare guru nambara omuri abakozi nibenda ba lawyer nibenda ba auditors nibenda ba accountants nibenda ba receptionists wana mwana basakora murimbare guru ningambara nibenda marketeers nibenda secretaries ba secretary kandi nibenda na journalists abanyamakuru kubahemerumo omurimbara office yawe yaha wahingura Vision Empire omahanda gwa shuma katete wamara kwezaho Vision Empire amukono gwa burya hansi haruho akapande ningase cyapa ekiro Independent Baptist Church wataho mu ndomo yobuzote nyenda ba Global Anti-Corruption Initiative Limited niyo bari base kwera wora hare takwasa kwije murimbara rabakasi mukabo no tumushanje 82 ananibiri 16 nkaga na mwenda ninga noti mushanje noti 2 3 anana mushanje nkaga ninga noti mushanje 3 atarona mwenda 9 noti 2 noti mushanje mwenda 9 2 16 50 deni noti 5 abo ishonga yakiri dekambi jaha abantu mu yukwene nera baba funza yagati mu Amerika cy'umutkozire okuturga mu mushaze cyenda mukacerezo buyambi nico kivuga kiti cya vidika roshe stwire barra barroko abyona mpaka nchakare eshano zozumwe nde izedi umushikatwa karange gambire ne wenyine omwana bakama ekikura tabona na style muri kwe show kuzaha bakawaterera muziki mpaka nyobona kuru yaje twena kugira ngo mwe bari munonga kwenda program yabamanyi obusinji